Ginoyalam ginong Christian paej barat ba jong MLA kemau keruat naka UDP uba Renington tongkal kila banlej rungno sya ke NPP lada day ke basisya katkum ke siti ke bahasa priang harensan sosial media. Katkum ke siti ke bahasa ki katu kat ningut ke belakam bagi day ginoyalam kila pentip bagi nong Christian ginoyalam kiri rang ba kentuk kilong keme long kepa ke arai banlej yasok no sya ke NPP hak atrik ujemang aja punreu kebanlong haniti biti hor mau keruat. Ya kan ikarai ka simah ka jinglang ke balong ha kandu trik yong aja punreu ha mau keruat dorbar hor. La penbet kali ru ha po ka jingpet jong ginongalam repair ban kit ya ginong Christian na keleng gisinong gitau ban wan syakte jinglang ke balong ka atrik ujemang ban pen iya ke jinglong renti ka jing sutu jingmut lang bat ka jing menjulang baro. Kani kelak bandon AA silendet bawat UMLA ke mau korwat ru ulak ban syak tan lang syak ke NPP hak sengi ban sawan. Ka election MLA kadang don saas nem tik menta bat imat kesan petai kan sami sibun ki jingkala hak ni ki sengi ban sawan hak ni ke jela.